Эфирде телеканалды хаберлер, студияда Масаблакимова. Ассаляму алейкум, вешімдікі дақаға бөлі мәлімат. 300-ден зияде адам тақлие етілді. Ялтада Мудафа везірлігінің шифаханесі янды. Қырымнан Дабыр көйіне чоқ бекленілген газ етіп келді. 825 талибе üçün 3 қатлы бена Керичте федераль мақсатлы программа бойынша мектеп құрула. 178 адам тедавеленіп, сонки сутка девамында Қырым хастаханелерінден өлеріне қайтарылды. COVID-19 хастасы 118 адамда таздықланды. Бұақта коронавирус инфекциясы дарқаловына қаршы çalışқан оператив штабының ерафта кечірілген топлашувда хабер етілді. Пандемия башлағандан берлі Қырымда 5288 коронавирус хастасы қайтылынды. 3246 адам шифаланды. Бұақта Жұмхуриетінің сағлық сақлав визирі Александр Остапенко хабер етті. Из продолжающих лечение 54 пациента находятся, к сожалению, в тяжелом, крайне тяжелом состоянии. 13 из них на ИВЛ, 33 на неинвазивной ИВЛ и 540 пациентов у нас получают оксигенотерапию в условиях стационара. Bundan gayrı 4000'den ziyade mektep talebesi дистанцион оқуға кечірілді. Bu алхастасы тез дарқалығына бағылы. Если не будет соблюдения, а главное, то есть как бы у нас сегодня способ защититься, соблюдение социальной дистанции, еще раз говорю, даже там не маска, потому что все равно правила ее ношения, там тоже, там, ну, давайте говорить по-честному, там не соблюдают. Хотя мы сегодня и скажем в конце еще раз, что обязанность носить маски в общественных помещениях, внутри, еще магазины, сети, торговые, кафе, все вот без вариантов даже не обсуждается. Қырымның Девлет Шурасы Жұмхуриет акимиетінің яны вице-премьер-везираны тайынленді. Светлана Маслова Калининград шерінің сабық елбашысы еді. Енді есе мескен коммуналь қожалық суалерінде кураторлық етейджек. Ғияби рей берев кетешатында оның намзеніне 71 мебус қол тұттылды. Қырымның Жүнеби ялғысында ерлешкен Мудафа везірлігінің Ялта шифаханесінде яңғын юз берді. Атеш бинаның дамында ве юқары қатларында дарқалды. Эвелке малюматларға көре тұташуының себебі электрик телелерінің қапалмасы. Бұақта Ленуза Бурсиетованың левхаса. Мудафа везірлігінің шифаханесінде яңғын ақта хабер февкуляди вазиетлер қызметіне саба 6-15 келді. Хадимлер бірден қаза ерне етіп бардылар. 8-ші қат ве дам арасында 1000 квадрат метр ер янды. Яңғын сөндірілуінде 53 адам ве 14 техника нұсқасы çalışты. Бірінші корпусның дамы толысынен янып бітті. Қазаны 2-ші дереже ағыр яңғын деп белгіледілер. На месте пожара были созданы 5 боевых участков по тушению пожара с внутренней части здания, а также с использованием специальной техники с наружной части здания с использованием автолестниц и коленчатых подъемников. Зарар көргенлер yok. 370-ден зияде адам бинаны өзлері терк еттілер. Олар епісі ратлануларыны башқа шифаханелерде девам еттірежеклер, яда істеселер тазминат elde етежеклер. Те граждане, которые планируют продолжить отдых в Крыму, Министерство обороны выделяет им места в санаториях Партенит и Феодосия, а также муниципальный наш санаторий, город Ялта будет поддерживать людей, и Ялтинский городской пансионат выделяет им тоже 30 мест. Якын вақытта шифаханеде яңғынның епісі ақыбетлері yok етілежек. Ленуза Бурсиетова, Виталий Голубев, Миллет үшін, Ялта. Бақшисарай районын Бақал су көйіне мавы яқарлық берілді. Енді 95 евде таби газ олажақ ерлесекенлер бұл вақияны 20 ел бекледілер. Тантаналы мерасимде мұхбирымыз Гузель Мамбетова болында. Бұрқаш дақада чайникнің илхош сығырывы шытыле евбекесі Наталья Супрун таби газда қайнатылған сувнен чай дамлай. Олар арқадашынен біріншілер сырасында газ донатмаларыны сатын алдылар. Бүкіне 20 ел бекледілер. Село маленькое. И, наверное, очень тяжело стало, как физически носить вот эти дрова, уголь, так, наверное, и материально. Это очень дорого. Поэтому вчера нам подключили газ. Нам, конечно, не верится. Койдаки евлерінің ок тарафына инче сары борулар келептірілі, әнді көйлілер газ баллонларны ұнута білелер. Одынларны есе ерлі Сакин Эрвин Исаев қалдырмаға ниетлене. Амма собаны әнді қызынмақ үшін да келді, әгленче үшін яқажақ. Бывали времена, когда не привозили газ.
Ну, были затруднения. Но с таким газом варить кофе удовольствие. Кечкен сене койде газ yolu құрылы башланды. Газификация басамақ кечерележек. Ерле сакеллернің бір қысымы да техник вестикаларны азырлайлар. Работы по данному селу они производятся в соответствии с программой газификации до 2022 года Республики Крым. 45 заявлений сейчас поступило от жителей села, 19 выполнены монтажные работы. Койны газ боруларына кошмақ үшін Жумхури бюджеттен тахминен 20 миллион рублей масраф еттілер. Қыздыров мевсымы башламаздан evvel Баккал Сув койында яшаған 100-ге якын коранта газға қошылды. Газ yolunun umumi uzunluğu yakın 4 kilometr. 2023 senege Hakimiyet Butun Бахчисарай районunu газден temin etmege planlaştıra. Гүзел Мамбетова, Асан Зивадинов, Миллет üçün Бахчисарай районы. Қырымда капиталь тамират үшін телев 5%-ға артырачақ. Енді мескенін 1 квадрат метрі үшін мүлкиет сайбы 6 рублей 50 капық төлемек керек. Не үшін капиталь тамиратқа пара бермесі мұйымдыр, левқамызда аңларсыныз. Тамара Поповцева 30 елға якын Карл Маркс тоқағында ерлешкен evde яшай. Бұл вақыт давамында мында тек бір кере капиталь тамират yapıldı. Сонки 4 ел сакиллер чезілмес меселеге раст келділер. Әрбір яхмур атау сакин олса біле evны сувнен толдыра. В комнате течет, прихожая затекает, в зале течет. Всю посуду подставляю на мебель на свою, чтобы вода стекала туда, не на мебель. Вот. Потом мы начали делать сами. Покупали мастику, вот, и по швам заливали, на зиму к зиме готовились и заливали. А так мы спасали свою квартиру. Ең зияда 5-ші қатта яшағанлар зарар көрелер. Ең күчік яғанақлардан сон дивар кеғатлары қабара. Сылаф әшіліп түші аққан сувларының үзлері қала. Суф мұнтазам суретте подъездеке электрик щитке ақа весакелер ышықсыз қалалар. Вот кухня, вся стена полностью течет. Здесь были обои. Вот, я уже 2 года вот это не клею, потому что все поснимала, тоже все течет. Лужи здесь стоят. Сентябрьнің орталарында дамның капиталь тамираты бойынша эшлер башланды. Евнің небетті 2023 сенесі келмек керек еді. Амма ерлі сәкелерінің фаалигі ве Hakimiyet оларны аңлағаны себебінден меселені чезмеге ярдым етті. Тамират октябрь айының сонына же екінленecek. Умумен бұл ішлерге 5 миллионға якын рублей масраф етілecek. Işçiler damның бозуқ ерлеріні түзетелер, бөлі етіп, о тамир етівге азырлана. Демонтаж произвели практически 70% старого покрытия. В данный момент у нас идет обклейка нижнего слоя. Комшу әмді осне бетіні беклеп оламады, мында да дам дәңіштірілді. Бөлі имкан умуми оджақ умдесі бойынша пейда олды. Яни комшу сізін evіңіздің тамиратына пара айыра, соңра есе сіз комшу evінің тамират өтілівіне пара қошасыз. В соответствии с тем, в каком техническом состоянии находится тот или иной конструктивный элемент, каждому дому присваивается определенное количество баллов. И вот в зависимости от того, сколько набрал тот или иной дом, и происходит расстановка в программе. Капиталь тамиратны тізлештірмек үшін рефақат еткен мектуб. Сакелер умуми топлашуының протоколы. Бақувдан сон акт вечок квартиралы FTG қайтылуының техник екіні тақдым етілмек керек. Гүзел Мамбетова, Илья Кутузов, Дмитрий Низовой, Миллет үшін Ахмеджет районы. Ялтада Авангард стадионын құрған тұш қызметші елінің сонына 480 миллион рублей масраф етіп етіштірмей. Беден сағламштыров комплексны демография спорт норма жизни адлы милилиха черчевесінде тамир етелер. Монолит ішлер енді 80%-ға бежірілді. Спорт комплексны тапшырып етіштірмеледжек зма. Бұнық мұхбіріміз Гүзел Мамбетова сұраштырды. Авангард адлы беден сағламлаштыру комплексінде чемпионларынан бір қач нәсілі тәрбейленді. Вера Ребрик олардан бірі. Оның үшін стадион екінші евдір. Тамамында ой спортив карьерасыны башлады. Енді спорт комплекste реконструкция кете. Енгіл атлетика бойынша Авропа чемпиону ярышларға чешет спортив мейданларда азырланмаға мечбур. У Авангард очеловну сабырсызлых нен беклей. Стадион Авангард у нас считается одним из лучших для подготовки к легкоатлетическим стартам в России. Но это, мне кажется, конечно же, самые лучшие условия. И погодные, и условия для тренировок. Ну и, конечно же, я думаю, эти условия будут еще лучше после реконструкции.
Шерде екене олған стадион тамирленулеву ерлі сәкінлер 2016 сенесінден берлі бекледейлер, амма сефер ішні башламаға кедер еткен себеплер тапылайды. Реконструкция тек бір ел әвелсі башланды, құружылық график бойынша кетейді. Амма шымды анық олды ке, тыш қызметші елнан сонына же 380 миллион рублені масраф етіп еттіштірмей. У нас на участке на данный отрезок времени не вся есть проектная документация. Многие разделы еще корректируются проектным институтом, некоторые разделы проходят экспертизу. И поэтому в связи с этим у нас и идет вот именно заминка вот в этом выполнении работ. Шымды авангардта техника бар кучнен чалышам. Құржылар эски фундаментлеріні позып башладылар. Монолит ішлерісе шымды 80%-ға бежірілді. Лейхаға бинайын бұ ерде енгіл атлетика ве аяқ машина спорты бойынша идманлары үшін база пейда олачақ. Тамираттан сон авангард Дюрт Бингеджи серджілеріні қабул етіп олачақ. Бұқырымда Энзе Маневей стадион олачақ. В этом сооружении будут находиться помимо инженерных коммуникаций, будут также само находиться и спортивные залы, тренировочные, администрация. Объектны белгеленген муддеттен evvel екінленмеген ниетленелер. Бұ келечек елінің сентябрь айы олачақ. София Шукурова, Гузель Мамбетова, Арсен Фукала, Миллет үшін Ялта. Керечте Марата соқағы янында яны умумтасил мектебінің құручылығы башланды. Ишлер социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2024 года адлы федераль мақсадлы программа черчевсінде кечірілі. Тавсилатлы және бетте келев хамызда. Онлар же ішчеве мақсус техника керечте умумтасил мектебінің құручылығы алып барыла. Иджираджи өз вазифесіні язның сонында башлады. Шымды ишлерінің бірінші басамағы біте. Буквально через неделю мы планируем закончить здесь монолитные основания и перейдем на опорные стены на первый блок. На этом блоке через неделю закончим уже монолитную работу. Мектеп үч хатлы олачақ. Ачылған сон анда 825 талебе оқучақ. Ондан да башқа тыш қызметчі яқын керешкен территориясын абанлаштырачақ. Мектеп янында кичкене стадион пейда олачақ. Сейчас производится работа нулевого цикла и отсыпка территории. Сзади вы видите, работают люди, занимаются бетонированием фундаментов. Земляные работы пока приостановлены, их сейчас не видно. Работы по нулевому циклу по устройству фундаментов должны быть завершены к 14 октября. Шымдыке вақытта құрыжылықта 45 ішчі чалыша оларының сарасында 10 механизатор ве 5 мойындес ішчі бар. Объекте енді құрыжылық техникасы да чалыша. Құрыжылық федераль мақсадлы программа черчевесінде алып барыла. Техник сымарышчысы олара Қырым Жүмхуретінің инвестицион құрыжылық идаресі чыға. Тешкілятның темсілчісі иджираджиға суаллер йоқ деп хайдеті. Подрядчик зашел сюда в конце августа, приступил к выполнению работ по фундаментам. Стоимость контракта составляет 840 миллионов рублей. На этот год выделено 140 миллионов к освоению. На сегодняшний день отставания подрядчика нету, идет в рамках графика производства работ. Құрыжылық ішлеріні 2 елдан бітірмеге планлаштыралар. Мектеп 2023 сенесінің башында чалышып башламақ керек. София Шукурова, Илья Кутузов, Алим Сейдалиев, Миллет үшін. Ички қасабасында меркези парк абаданлаштырыла. Фаал ишлер тап июнь айында башланды. Ама япылған иш тамам шымды көрініп башланды. Реконструкцияға не қадар пара масраф етілгені ве ен ясасы не вақыт парк мұсафирлеріні қабул етежегі ақтабы зымлев қамас. Ички қасабасында меркези парк қасабаны танытқан ердір. Епысы мұйым тәдбірлер тамам мұнда кече. Оның үшін бұл ер абаданлаштырылғы сәкинлер үшін айры жақыметледір. Это очень хорошо. В поселке давно ничего не происходило, не делалось. И вот наконец-то дождались, что что-то происходит. Ерлі сәкинер вақытыншы қиынықлардан ве техниканың гүрілтісінден қорқмайлар. Яқын вақытта эксі құру тереклер ве топрақ обалары ерінде яш виданлар пейда олачақ. Благоустройство у нас в советском сейчас вроде бы проходит успешно. Делают парки, делают дороги, делают детские площадки. Вроде бы все проходит благополучно. Баларден кизентілер яқмашна айдавы ве атта ишке яда евге қатнав баяғым, онайтлы жауылыр. В рамках реализации проекта планируется установка тротуарной плитки, укладка тротуарной плитки, прокладывание асфальтного покрытия в центре поселка, установка лавочек, урн, освещение, детской площадки.
Сабық буюк векичик паркның территориясыны абаданлаштыралар. Шымды қазайы тереклер пычыла, вегешіл өсімліклер путала. Ишлердің фияты 24 миллион рубле. Бұл бюджет паралары. Лехана екібіні 20-сене декабрның 30-на же екінлемеге планлаштыралар. Сабина Дениева, Марина Соловьева, Саид Влеляев, Милет Ичун, Ички Хасабасы. Автоинспекция хадимлері әжелі ярдым бригадасының біраберлікті профилактик рейд кечірділер. Қырым пайтақтының елларында олар тешкерuf кечірділер. Айдавчылар мақсық сигналы арабаларға ел берелер ме, жоқ ма, бізім телевизион тақымымызды олғанына қошылды. Acile yardım машинасы Акмезжетнин merkezi yollarından süratnen keçe. Tibi бригада hastanı керекле yerге etkazmege aşıqa. Мы все везем больных пациентов, тяжелый, не тяжелый. Заканчивается кислород. Нам надо с одной больницы доставить в другую больницу. Şimdi yolda real vaziyet değil bu sanalaştıruf. Yol inspektorları tibi hadimlerinin beraber profilaktik reyt geçirirler. Olar aydavcılar acile yardım arasına yol bergen ya da bermegenlerini teşkirerler. Andrey Saltanyuk böyle maşinada aytı yoldan birli aydavcılık etti. Aytkanına koruya sık alda yol verirler ama vakit değil. Чтобы быстрее доставить больного в больницу, надо предоставлять, так сказать, преимущество движения. Безукоризненно во всех случаях. Поменьше музыки, внимательней по зеркалам водителям. Bu ise birinci bozucu. Onu inspektör toktata ve hukuk bozuvunu anlata. Должен прижаться вправо до кольце. Я говорю, прижаться вправо и остановиться, предоставив преимущество. Ama aydavcı bu vaziyetini özcesine koruyor. Я считаю, что я ее пропустил. Я проехал немножко вперед и пропустил ее направо. Bu sefer inspektör onu agzavi şekilde tembihler. Eğer kadiler tekrar bozulsa para cezası tanınacak. Ama geçen seneden beri yeni kanun çalışıyor. Eğer adam acile yardımga yol vermeyip tibi hadimlerinin işine keder etse, onu 2 yılgaca azıtlıktan mahrum edebilirler. Ya da 8.000 ruble para cezası tanınıyor. Цель данного рейда – это профилактика непредоставления преимущества в движении транспорту со специальным сигналом, звуковым и световым. Они выполняют задачи по спасению жизни, поэтому это очень важно. Şehir trafikinde mahsus maçlarının manevralarına kıymetli vakit sarf edilir. Bu dakikalar birinci yardım gösteriliği için pek gerekli. Böyle kirgin yollarda katnaganda oldukça dikkatli olmak gerek. Diana Бекмамбетова, Саид Влеляев, Милет Ичун. Земский учитель адлы программа Қырымда ilk сефер әмелге кешірілі 38 бош ерні аман-аман еке бен кіші алмаға істеді. 300-ге яқын аризат таздықланды. Конкурс өчімінден кечкен қой өжелерінден бірінден мұғберіміз Сабина Дениева субетлештіді. Good morning. Good morning. Sit down, please. Оча талеблерні селемлай. Талеблер китапларны видефтелеріні ачалар. Дәс башлана. Мевзу инглиз тіліне тәржіме етілген Чеховның әсерлері. Оча Любава Михайлова. Земский учитель адлы программаның ғалибы. Курман районына о Пермь тарафтан келді. Знаете, как-то давно была мечта переехать в Крым, потому что Крым я люблю с детства. Это мой любимый регион. Поэтому и здесь появилась такая замечательная возможность поучаствовать. Поучаствовала, победила, приехала и вот работаю, чему я очень рада. Программаның мақсады койды тәсіл системасыны әйлештірмек. Оджының 17 елік тәжірибесі де ярдым еті. Талеблері чоқ олғанына бақмадан Любава Валерьевна зұрлық етімей. О бұтын тәжірибесіні алып келді. Әмдезен адашлары ярдым еті. Оча талапкер вемерметли олмалы, деп Сая Любава Валерьевна. Тариф еткеніне көрия талебелер везен адашлары оны яқшы қаршыладылар. Балалар яны Ожаның мерақылы дәрслерінің бегенелер. Оның үшін олар тест бітті. Ожа о зена саасында тәсіліні тоқтатмай, әп девам етере. Оның үшін яны Ожалы құсыларыны яқшы біле. Чонрав кой мектебінің мудыры Татьяна Фращенко Оджанын азырлану севьесінен мемнун. Впервые участвовали в этой программе. Мы очень нуждались в учителе английского языка, потому что наш предыдущий педагог ушел на пенсию, и нам нужны были новые кадры.
Земский учитель программасы Русия Федерациясы президентінің авелесі бойынша Америке кечіріле. Умумен жүмкүрете 32 вакансия бар. Шымдыки вақытқа Курман районында мезкүрле хачечевесінде енді 2 оча чалыша. Перм Ростов виолетлерінден. Программа подразумевает, что данные учителя должны 5 лет отработать в том учреждении, куда они пришли. Потому что они получают единовременную компенсационную выплату 1 000 000 рублей на то, чтобы приобрести жилье или автомобиль, чтобы добираться до образовательного учреждения. Очалар насыл сечівден кечкенлері программаның сайтында тәфсилетіліжа тариф етіле. Енді шымды Курман районында да 5 мектеп ось вакансиялары ақта білдірді. Бірінші невбетті рияziят, яни математика, ве физика очалары керек. Сабина Дениева, Рамазан Аливапов, Милет үшін, Курман районы. Үгімлер, бардақлар, чанақ ве бальзамелелер жамдан ясалған ве яқшы сақланған 56 сауыт керечте тарихи археологик музейдеки сергінде тақдим етілді. Сергі Александровский скалы деп адландырылды. Бұл уникаль шелер Таврида трассасының құрылған вақыт тапылған еді. Археологлар бұтын іш беджеріп 213 мезарны огренділер. Олар мәлияттан сон ке бірінші 2 асырға айт мезар комплекске кіре. Бұл ер керештен жүнеби ғарби йонешлерде 10 километр ұзақлашта ерлеше. И особую роль здесь отводится таким предметам, как бальзамарии. То есть они играли важную роль, и в первом веке нашей эры бальзамарии, они вытесняют уже фактически глиняные, то есть стеклянные бальзамарии вытесняют глиняные, потому что они лучше сохраняли дорогостоящие масла. Причем бальзамарии абсолютно разные, то есть это и прозрачное стекло, и с оттенком голубым, и даже вот желтое стекло, и фиолетовое. Сергі ноябрьнің сонуна же ачық. Шымды кедахаға бұл хаберлерінің епсияды келечек кейінімізні қачырманыз.